Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nalawa mo gayam ti salon mo, Ruth my friend. Sakto lang mo't friend. Kaya't kukumati agpadalos iti kuko. Alakat mabalin mo't friend. Lasya akong ti mga ramid, tamadama ti panangam ti assistant ko. Iso na laang atawang mo kwartak. Ah? Krisis mo ngamin ita. Iso nga uray kayat ko. No awa mo pagbayad ko. Awan latta. O di, libre ka pa hilaan. Ay nawaw. Sigurado ka kajay. Wala. Amangan mo't no singiran naktaw. Amangan ko nak no ilistam kay didita. Ay, nawaw. Kaibagbagak lang aro din na libre. Alaman nga rod my friend. Dalo samti kukok tapno presentabli man mo't no makidit mananda tao. Aday ta, friend. Alpasan. Ada pa'y cutics nan, ha? Ay na, agyaman aklaunay my friend. Awanan yaman na. Basta si ka, friend. Ag-selfie taman nga rod. Ah? Tapno adaman mat ipus ko. O sige, Aday ta, umisom ka May isa, dua, may sapay. Mabalinon day ta. Si kakit di. Tapno adati pagpilyan ta Umisom ka, tapno napintas ka iti picture ta nga ipus ko. Adda ako nanang. Ay nawaw. Di cutics mo tandag iti kukaw. Nagpadalos kan nagpa-cutic sa kinirot nanang. Nay, tila adda paggasgasto sa might. Awan lang nga ro din makukwartam. Ay naka-ar-ar-chut ka pa'y. Asino tinangibaga kada kayo ang naggastusak nanang? Madaya mo libre akasta. Kada tapno ibagak kada kayo, in libre naktigayam ko nanang. Anya? Awan ti nagastos ko, libre laang ti makitkita yaw. Ay unay kan. Kinonsensyam sa manan tigayam mau. Iso nga in libre na ka. Tinapatag kat nakalibre man da tao nanang. Lo, ginigosyo mo't ano kasta. Ti kapanunuta man nakaw. FYI, for your information, niro tinang ibaga nga ilibre nak. Saan asyak tinang ipilit anya? Anye, ada ka mo't gayam dito yung salon ko, Tessie. Wen, itay pa nga itay text ka ngam nabati mat gayam ti cellphone mo. Ah? Ay, pasensya kan. Adala na pan ko inala ijay balay. Okay laang, adaing nyag ko a merienda. Ay, nawaw! Kababain mo't kin ka. Tunggal sa rungkaran na kat ada merienda. Sobrang amin ti inlutok abibing ka, mare. Ay, pasensya kan ano itala ang anak kapasyarak manan dito'y salon mo. Amumat, ado ti pakakumikumak. Mawatak mo't kit di. Si kapay lang mat ang nakagagagayt. Talaga nga 1 oras mo ang makimarmarites. Ay, uwan amare. Ay, kat agyamanak atoy, agmerienda tay nga rudan. Ayabam ti assistant mo, ta agmerienda tayo, mare. Kasano ngay man na makabawi akin kamare. Ay na, sa anak metket nga agur-uray iti kasukat, dagiti ititid ko ken kamare. Ala, ay, amokon. Dalo saklatan ti kukum. Tapno makabawi akmot Ay nawaw, saanen mare? Sa anak a mahilig iti kakasta. Kaya't kula a makita ti salon mo, mare.
No, at dati kayat mo, ibagam latakan niya kwan. Ilibre ka mat. May ni Lorna dito, hindi na palabas nga aldaw. Kat inlibre mat, manicure kan pedicure na sika. Nagapang ba kahit? Iti salon ni Rot ako marek, lakay. Ay nawaw, anyat inaramid mo ijay. Saan ka mo nagpasalon? Sa anak mo't mahilig iti salon, lakay. Napan ko laang sinarungkaran tigayam ko. Kunaklakit din no sa dinot na panan. Ijay mo't gayam. Wen, pasensyakan ano sa anak ang nagpakada. Okay lang, bakit? Okay, kumusta nga tinegosyo ti gayam mo? Ado ka di mo't lang ti customer da? Adamet, Amangan mo't no tinaktak mo ti kumarem. saan mo't kit di, lakay. Pimanawak mo't laang idi adan customer da. Nasayat mo't no kasta. Iranam ti mapanikayan na no saan abisi. Iti kasta kat saan ang mataktak di tao. Larabian ka mait, rota nakaw. Ado nga minti customer mi, tatang. O di, dakil mati koleksyon mau. Sakto lang akasukat ti banbanog mi mut iti assistant ko, tatang. Yati napatay kat ada maurnong. Hadamot kit di, tatang. Aywan gayam, ada ginatang ko fried chicken. Kimatang ka pa lang kat adamot natang. Ay nawaw! May atlat tamot agsida kayo iti karne. Uray sagpaminsan laang mo, tatang. Ang gastos mait no itirwar ti paggatangam iti sinata. Makatipid talata no agluto ak. Sana bale? Tasan mo ta kanayon, tatang? Sagpaminsan laang met. Ala, agpalas ka nga rudan tamang inasarak mo't iti kananta. Sumurot kan taw na di kusina, anak kaw. Ada pa panak, nanang. Ay nawaw! Sa di naman ang tipapanam si ka, Lorna. Iti ayan tigayim ko Naa! Apay amapan ka, kawam mo la aramidom ijay. Di ka di makitangdan dita. Mapanak manen iti salon na taamangan no ada manen ilibri na, nanang. Ay, dayta kay ti pagalistuwa manakaw. Siyempre asino matisaan ang maragsakan no ilibrida ka. Ay. Kanayo namutan. Gusto mo tun ajay na minsan nga inlibre na ka. Tapno saan mo't amalugay, tinegosyo na. Di yuman kontraan ti aramidak, nanang. Anak ko, agbain ka mo't uray basit lang. Saan agapaw tama nagparabor ti gayam mo, kat gundawayam mo't tayo. Asino ti manang gundaway, nanang? Siyak! Naa, sa ludsudin na pailaag ngamin. Talaga di ka makarik na aya, anak ko. Amom, friend. Ti anya, Lorna. Bagay ko kano ti cutics ko kung nadagiti ko kumarek. Siyempre, siyak tinang cutics kan ka. Talaga analaing ka no maipapan iti kakastoy abanag, my friend. Inadal kumutkat iti manuabulan day ta, friend. Manuabulan laang ngam ni. Kasla expert mat tinangaramid sika. Tabulaan na pailaang wat. Saan Saan ka abulbulaan? Pudno ti bagbagak. Ti customer ko ti sumungad friend, asikaswak paywan. Sige. Ay, amangan no agpareban mananday ta. Ituloy tanto di agsarita inton madamdama. Wow, hindi ka madanagan. Makaurayak mo't, my friend. Saan ka kaday nga aglukat ita, anak kaw? Masadutak, tatang. Ay nawaw, apay ang masadot ka. Manulangan ti customer ko, tang. Ay nawaw, nagitisukim nga ay. Iti sabali mo tin asalon ti papapananda. Nalaklaka nga min ti singer ti baro asalon iti asidugmitang. Kan sikat pa'y di makinkukwa. Anya nga tanong kisayam mo ti presyo na iti serbisyo yaw. Ala sana mabalintang. Ang mga numalugi akong ta. Kasano nga rudan na ita.
Ay, jak nga rod ang mutang. No kisayan mi ti presyo dagiti serbisyo mi. Ay, kaslag bambanog kam laangan para iti awan. Sapay ngimmi na ti abang mitang. Italaang manan ang naglukat ka, friend. Ay, agdwa-dwa ak nga rod, friend. Ay nawaw, apay mo't, friend? Maluglugi akmot nga minan, friend. I-give up kun samot tantoy salon ko. Ni, sayang mo't, friend. Ay, sayang agpaiso. Ngum, no ituloy ko pa ay amangan no dakdakkel ti logik, friend. Napigsa ti salon iti asidegmi, friend. Salon nga min ti sikat ken nalaklaka dagiti serbisyo da. Agtrabaho ka nga rudan. Ay, pagpampanunutak pa'y, friend. Masapula pagpanunutan na nasaya at sakbay nga agdesisyon. E di kastakot, awan ti pagbabaw yan. No kasta ti mapasamak, di awanan ti mangilibre kanyak, friend. Anyat ko na? Ah, ay ko ah. Kunkunak lang dayjay, friend. Di mo seryoson. Ang angawan kalaeng rot, my friend. Nay, di ka mutin mapan iti salon ti gayem mo, Lorna. Talaga asaanan, nanang. Ay, nawaw. Apay ngay. Awan mutlaang ang tilibre jay. Anya? Maluglog iti gayam ko, nanang. Kat plano na nga isardeng tinegosyo na. Ay, no kastagayam. Kasapulan na titulong mo. Anya ko mati maitulong ko kunkwanang ay. Ay, nawaw. Kunak man no gayem mo ni Raut. Wan ngam awan mat amok ang maitulong ko kunkwana. Sa lodsodem ken kuana no anya ti maitulong mo. Nasaya at mo't nirot ka. Managparabor pa'y no iso ti adan. Maturog aklatan, nanang. Ay, nawaw! Manungal daw mo na nakarikap ti salon ni Kumari Ruth, Tessie, bakit? Anyat ko namlakay. Manungal daw asaan na naglukat ni Ruth, kunak. Ay nawaw, apay ngay nga ta. Di mo ammo? Saan lakay? Awan mat nadakdakamat na kanyak. Amangan kit di mat no adda parikot na. Sarong karang to ijibalay da ano makawaya ka. Wano saan, i-text mo latan. Sige, mapanaklaangan ijibalayda. May mayat no makapagsarita kami iti personal. Adakan ka reta bakit? Tapno amumot lang ano niya ti mapaspasamak iti kumarin. Kumusta kan ngay, Mari Rot? Ay, okay lang, Mare. Ay nawaw, sigurado ka nga okay ka laang? Human, Mare. Apay ka di? Ti ko na ngamin nila kay ko kat manungaal daw kano adi ka nagluklukat. Ay, huwan ta i-give up kun ti salon ko, Mare. Ay nawaw, apay ngay, Mare. Logi nga minan, Mare. Sakat ngimi naman ng ti abang. Ay, sayang nga agpayso. Ngam no kasta amaluglugay, may mayat no adda ti plan B, Mare. Mabalin siguro, dito'y balay latan ti pagnegosyoak, Mare. Ay, mabalin matlaang. Tapno saan ka amagastusan iti abang, Mare. Kompleto matan ti gamit mo. Adda pa'y assistant mo. Iso na laeng ta limitado mo ti customer ko no kwa, Mare. Ay na, agpanunot ka iti sabali nga ilakom, Mare. Wano saan, ag-apply ka iti trabahom. Kasla sideline mo laangan ti salon mo. Ayuwanan niya. No kasapulam ti tulong, adda aklaang ditoy, Mare. Ag-text ka laang kanyak. Aywan gayam, dalusam man kit di ti kuko. Kunak man no saan ka mahilig, Mare. Ipadas ko laang, Mare. Di ka madanagan, taagbayad akmat. Nay, nagpadalos ka mo't iti kuko, bakit? Taawan pa'y customer ni Mari Rot itay lakay. Kunak man no saan ka amahilig iti kakasta. Sa bali itan lakay. Talaga supportive ka agayam ah. Maasyanak iti kumarik lakay. Iso akas latulong kumatlaangan akin kuana. Kasta ti mayat. Tulungam ti gayam mo, nagruna pa iti tiyempo ti panubok. Agbalin ka anapud no agayam. Amok daytan lakay. Saan amasapul nga ipalagip mo?
Hello, Maritesi. Hello, Mare. Hiring ti pagtrab-trabahwak. Ha? Anya ti requirements, Mare? Insend ko iti messenger mo, Mare. Ala, mabalin ka di ag-apply ita, Mare? Ay, nawaw. Excited ka launay mat, Mare. Wina, tanarigat mo't no mauna andak. Isaganam nga rodan dagiti insend ko ken ka, ta umay ka. Apag husto, adda ni sir dito'y office ita. Umay ka, ta agpa-interview ka. Ay, na wow! Okay, Mare! Umaya kita mo't laang. Adan sabit lakan maurot. At apply at trabaho, tatang. Ay nawaw. Ikay. Iti pagtrabahuan ni Maritesi. Hiring da kanuket. Kompleto ka na iti requirements mau. Wintang, kumpleto matkit din. Sigurado ka iti kasta desisyon mau. Awanan nagbalaw. Sigurado akong tatang. Ag-apply akon. Sideline ko lang ti agdalus iti kuko kanda do mapay. Sige, agrubat ka nga rudan tapno di na ka maunaan. Wan tatang, o alala, inakon. Kumusta nga bakit? Naawat ka diti gayem mo? Wan lakay, at damat langan pagtrabahuan na. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Wan saanan nga agparikot, taawanan ti abang abayadan na. Iso na lang, ta minimum ba't isweldo yo. Maanusan lakay, manayunan tumat siguro. Baring tapno makaurnong kayo adagos. Ay uwan kaya, kinasarita nak ni antibitbit itay alas 12. Apay ka no? Atoy, inlista na iti papel na iti order na ka. Agluto ka kanumanan. Sige, agluto akto no day off ko lakay. Una, ta isupay amay gatang iti materials. Bakit? Adamo gaya man trabaho, mrot. Ay nawaw, kamamom laang. Talo a bulan ko niti trabaho kanya. Talaga gaya nga in give up mo ti salon mo. Saan mat? Lukas ta a day off ko, kat adalat tamot ti umay ije balay. Isumat ti sideline mo. Wan, ngam saan ako na mangilibre ta, nanginamot ngamin ti puunan. Naimbag ko na ma, ta danite siya tumultulong kanya. Ha? Saan nakas iti daduma dita? At dadalaeng no adda pa kairanudan da. Ay, no awanan ti bagam, agpatuloy ako na. Diyak kaya ti maladaw ngamin iti trabaho. Bye, Maray. Sa bali, matan ti panagsasauday di arot kanyak. Ay nawaw, kasanaw asabalay. No agsasao, kat kunamlan asino. Nakarik na siguro iti kasjay nga inararamid mo kankwana. Makapasair na nang. Anya kumat pa kasairam. Noim madayuman ni Rutken ka, desisyon na mo tunday ta Adala ang trabaho na, kasta matan ti ipakpakita na. Ay, Lorna, sika ti ayan ti biddaw, anak ko. Saan ka anapudno agayam? Makigayam ka lang iti pada mataaw, no adda ka sa pulam kankwana. Tidakas na pa'y, adaywam iday ti chimpaw, ti panubaw. Ay, anak ko, agbalbaliw kan. Saan na nasaya ti kasta aggalad ti maysa agayam. Ay, nawaw! Di napudno agayam kat managayat iti amin agundaway. Kang runaan iti amin, tarabayan na ka iti tiyempo ti rigat kannamay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.